Tekereza gato kuri ishusho. Leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano bikomeye ingabo z'igihugu. Ariko nyuma y'ukwezi kumwe gusa ibigo bibiri mu bikomeye cyane ku isi bicukura peteroli na gaze naturelle bikavuga biti oya rwose ntabwo twakora tudafite ziriya ngabo mutanzeho ibihano. Ibi ntabwo ari filime cyangwa inzozi zo kumanywa, ni ukuri kugaragara uyu munsi. Aya ni amakuru agezweho kandi yizewe yanditswe n'ikinyamakuru gikomeye ku mugabane wa Afurika cyitwa Africa Intelligence. Mu nkuru yacyo yasohotse kuri uyu wa 22 Gicurasi umwaka wo 2026. Ni amakuru yibanda ku ngabo z'u Rwanda zizwi nka Rwanda Defense Force cyangwa RDF ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu gihugu cya Mozambique. Iyi nkuru iratubwira uburyo ibigo bikomeye ku isi ari byo Total Energy y'Abafaransa ndetse na Exxon Mobil y'Abanyamerika byasabye kandi bigahabwa uburenganzira bwihariye twakwita exemption muri rurimi rw'Icyongereza. Iyi exemption bahawe irabemerera gukomeza gukorana no kurindwa n'ingabo z'u Rwanda. Nubwo izi ngabo zafatiwe ibihano n'ibiro by'Amerika bishinzwe kugenzura imitungo y'amahanga n'ibihano izwi nka OFAC cyangwa OFAC nk'uko bakunze kubivuga, ni Office of Foreign Assets Control. Reka twinjire mu mizi y'iyi nkuru ku buryo burambuye kuko irimo ishoramari rya za miliyari nyinshi z'amadolari. Niba utarakora subscribe yikora ngubu kugira ngo utagicikwa n'amakuru acukumbuye nk'aya. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iyi nkuru turimo kuvugaho, reka dusubire inyuma gato tubisobanure. Mu gihugu cya Mozambique by'umwihariko mu ntara iherereye mu majyaruguru y'icyo gihugu yitwa Cabo Delgado havumbuwe ubutunzi kamere bwinshi cyane bwa gaze, iyo bita gaze naturelle. Ubutunzi bwakuriye ibigo bikomeye ku isi bishaka gushora imari kugira ngo bicukure iyi gaze izababyarira akayabo. Ibigo bibiri by'imbere kandi bifite imishinga minini ya za miliyaridi muri kariya gace ni Total Energy hamwe na Exxon Mobil. Ariko rero nk'uko bikunze kugenda henshi ku isi, iyo ubutunzi buvumbuwe havutse ibibazo by'umutekano muke. Guhera muri 2017 imitwe y'iterabwoba n'ibyihebe byigabije intara ya Cabo Delgado, byica abantu mu buryo bw'agashinyaguro, byirukana abaturage mu byabo kandi bihungabanya bikomeye ishoramari ry'ibyo bigo bikomeye. Ibyo bigo byahagaritse ibikorwa byabyo kuko abakozi babyo ndetse n'ibikoresho bya za miliyaridi byari mu kaga gakomeye cyane. Leta ya Mozambique yagerageje gukoresha ingabo zayo kugira ngo ihashye ibyo byihebe, ariko bikomeza kuba iyanga, bikomeza kwanga. Ingabo za Mozambique ntizari zifite ubushobozi, ntabwo zari zifite ibikoresho bihagije cyangwa uburambe bwo kunesha iyo mitwe yari yitwaje intwaro zikomeye. Aha niho u Rwanda rwinjiye mu mukino. Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2021 ku busabe bwa leta ya Mozambique, u Rwanda rwohereje ingabo zarwo hamwe n'abapolisi muri iyo ntara ya Cabo Delgado. Kugeza uyu munsi tuvugana muri 2026 nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence kibivuga, hari abasirikare b'u Rwanda bagera ku 5,000 bari muri kariya gace ka Mozambique. Bagizeho berekana ubudasa bukomeye cyane, birukanye ibyihebe mu bice by'ingenzi cyane, bagarura abaturage mu byabo ndetse batanga icyizere cyuzuye ku bigo by'ishoramari ko bishobora gusubukura ibikorwa byabyo mu mutekano usesuye. Ingabo z'u Rwanda zakoze akazi gashimishije n'amahanga yose arumirwa ndetse ashimira ingabo z'u Rwanda. None si ibintu byahindutse bite? Aha niho inkuru igera ahakomeye. Ku itariki ya 3 Werurwe muri uyu mwaka turimo 2026 ibintu byarahindutse cyane muri politiki mpuzamahanga. Ibiro bya Leta zunze ubumwe za Amerika bishinzwe kugenzura imitungo n'ibihano ku banyamahanga ari byo OFAC bikorera mu mujyi bikorera munsi ya Minisiteri y'Imari ya Amerika ariyo Department of the Treasury, byafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force RDF. Ibihano ntibyari bifitanye isano na Mozambique habe namba, ahubwo byafashwe kubera ibibazo by'umutekano muke n'intambara biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
nk'uko leta zunze ubumwe za Amerika zibivuga, zishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23, umutwe uhanganye n'ingabo za leta ya Kongo ndetse zanigaruriye bimwe mu bice binini by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mategeko mpuzamahanga y'ubucuruzi, iyo ikigo cya OFAC kigufatiye ibihano biba bikomeye cyane. Ibi bivuze ko nta kigo cy'abanyamerika cyangwa ikindi kigo icyo ari cyo cyose gikorana n'amabanki ya Amerika kiba cyemerewe gukorana ubucuruzi, guha amafaranga cyangwa kugira amasezerano n'uwo muntu cyangwa urwo rwego rwafatiwe ibihano. Mu magambo yumvikana neza, ibi byasobanuraga ko ibigo nka Exxon Mobil cy'abanyamerika na Total Energy by'abafaransa bitari byemerewe gukomeza kugira imikoranire iyo ari yo yose n'ingabo z'u Rwanda, nubwo arizo zirinda ahantu aya makampani agomba gukorera. Kwari uguhagarika buri kimwe cyose gihuza ayo makampani n'ingabo z'u Rwanda. Ngaho rero tekereza ubwoba ibi bigo byagize, kuko mugomba kumenya neza ko ubucuruzi buri hariya atari ubw'amadolari ibihumbi, n'ubwa za miliyaridi n'amamiliyaridi menshi cyane y'amadolari. Umushinga wa Total Energy wiswe Mozambique LNG witezweho gutunganya toni miliyoni 13 za gaze buri mwaka, naho umushinga wa Exxon Mobil wiswe Rovuma LNG witezweho gutunganya toni miliyoni 18 za gaze buri mwaka. Iyi mishinga ifite agaciro kanini cyane ku kigobe cya Afungi. Aya makampani akimara kubona ko Amerika ifatiye ibihano RDF byarayagoye cyane, kuko azi neza ukuri kugaragara ku butaka bwa Mozambique. Ingabo za leta ya Mozambique ntabwo ziragira ubushobozi n'ingufu zo gufata inshingano z'umutekano w'ibyo bikorwa remezo. Ibi byatumye Total Energy na Exxon Mobil bakoresha imbaraga zabo zose n'ibiganiro bya rwihishwa kugira ngo basabe leta ya Amerika kubasonera cyangwa kubaha exemption, kandi koko barabibonye. Nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence cyabyanditse mu ntangiriro z'ukwezi kwa Mata 2026, ukwezi kumwe gusa nyuma y'ibihano, ikigo OFAC cyahaye ibi bigo byombi uburenganzira bwihariye bwo gukomeza gukorana no kurindwa na RDF. Ibi bivuze ko ibi bigo bitazahanwa na Amerika kubera gukorana n'ingabo z'u Rwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika zasanze inyungu z'ubucuruzi bw'aya makampani hamwe n'umutekano z'ingabo zifiteho uruhare bifite agaciro kanini kuruta gushyira mu bikorwa ibyo bihano kuri ruriya rwego muri Mozambique. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko akazi ingabo z'u Rwanda zikora muri kariya gace nta wundi wajyaga kugakora. Ariko si icyemezo cyavuye, ntabwo kizajye gusa. Africa Intelligence igaragaza ko habayeho ibiganiro byimbitse cyane, ibyo twakwita nka lobbying. Kampani ya Exxon Mobil yo muri Amerika yohereje intumwa mu Rwanda inshuro nyinshi kugira ngo baganire n'abayobozi b'u Rwanda. Izi ntumwa zari ziyobowe n'umuyobozi wa Exxon Mobil ushinzwe ibikorwa bya Afrika witwa Walter Kansteiner. Umenye ko uyu mugabo atari umuntu usanzwe. Yabayeho umunyamabanga wa leta wungirije muri Amerika ushinzwe ibibazo bya Afrika ku butegetsi bwa Perezida George Walker Bush. Ubwo ni Assistant Secretary of State for Africa Affairs. N'ubutegetsi n'umugabo uzi neza uko politike ya Amerika ikora ndetse nuko akazi gakorwa muri Afrika. Exxon Mobil yasabye leta ya Amerika ikanasaba u Rwanda ko RDF yakomeza kurinda igice cya Afungi mu gihe cyose hazaba hakorwa ibikorwa byo kubaka inzu zitunganya gaz mbere yuko yoherezwa mu mahanga. Ku rundi ruhande ariko ntimugire ngo leta y'u Rwanda yicaye gusa icecetse imbere y'ibi bihano. Oya rwose. Guhera mu kwezi kwa Werurwe 2026 ubwo ibyo bihano byatangazwaga, abayobozi b'u Rwanda batangiye kugaragaza ukutishimira ndetse no kuvuga ko bashobora kuvana ingabo zabo muri Mozambique. Impamvu u Rwanda rwatanze irumvikana. Rwavuze ko rutari kubona inkunga rukwiye
ndetse n'ishimwe riturutse ku bihugu bikomeye, ahubwo ibyo bihugu bikomeye bikomeza kurushyiraho igitutu no kurufatira ibihano kubera intambara y'umutwe wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwumvikanishije ko rudashobora gukomeza guhara ubuzima bw'abana b'igihugu, ndavuga ubw'abasirikare barwo, ngo rurinde ishoramari rya za miliyardi ry'ibihugu by'amahanga, mu gihe ibyo bihugu by'amahanga bikomeje kururwanya no kurufatira ibihano. Uku gushaka gukura ingabo zabo muri Mozambique niko kwateye ubwoba cyane amakampani ya Total Energy na Exxon Mobil, bituma Exxon Mobil yirukanka muri Amerika isaba iriya exemption kugira ngo ihoshe uburakari bw'u Rwanda. Muri bake nshuti bakunzi bacu, iyi nkuru turayigiraho iki mu isesengura ryacu ry'uyu munsi? Icyambere twigisha ko muri politiki mpuzamahanga n'ubucuruzi buhambaye, inyungu cyangwa se amafaranga, icyo bita intérêt, niyo azi imbere y'ikindi cyose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata ibihano ingabo z'u Rwanda, ariko kubera inyungu z'ikigo cyabo cy'ubucuruzi Exxon Mobil kigomba gucukura gaze muri Mozambique, Amerika yahisemo kugira umwihariko wa exemption kuko izi neza ko RDF ariyo yonyine ishobora gutanga umutekano muri kariya gace. Icya kabiri, birerekana urwego ingabo z'u Rwanda zigezeho, zizerwa ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye no kubungabunga umutekano w'abantu w'ahantu hakomeye kandi hateye akaga. Kuba ibigo bibiri bya mbere bikomeye ku isi byemeza ko bidashobora gukomeza umushinga wa za miliyardi 20 nta RDF hari, ni ikimenyetso kigaragaza neza ko cyangwa kigaragaza neza ko ubujyamwuga izi ngabo zagaragaje kuva zagera muri Cabo Delgado mu mwaka wa 2021 ari ntashyikirwa. Turakomeza rero gukurikirana iyi nkuru nk'uko n'ubundi twakomeje kugenda tuyibakurikiranira kuva mu ntangiriro zayo, dore ko ishyushye kandi ikomeye cyane. Noneho muri iyi minsi bikomeje none gukomera, u Rwanda rwumvikanye na Mozambique ibintu byinshi, ngira ngo murabizi ko ibintu byo byabaye byinshi, ariko ni kigaragaza ko ingabo z'u Rwanda zikenewe cyane hariya muri Mozambique. Mbabarire kureba niba rero u Rwanda ruzakomeza kugumisha abasirikare barwo 5,000 muri Mozambique, uba ya makampani yamaze kubona uruhushya, cyangwa niba u Rwanda ruzakomeza gushyira mu bikorwa umugambi warwo wo kuzikura yo mu gihe amahanga akomeje igitutu cya politike. Gusa mu minsi yashize nk'uko nabibabwiye, Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rwamaze kumvikana Mozambique. Ngira ngo murumva ko nubwo bitakunze kugenda bivugwaho neza, hari uburyo u Rwanda rukorana n'aya kampani wenda bidakunda gushyirwa hanze, ubwo ndavuga Exxon Mobil y'Abanyamerika ndetse na Total Energy. Ibi bidakunze kuvugwaho, hakavugwa inyungu cyangwa amafaranga yanga yaturuka ku mugabane w'Uburayi n'andi make cyane yaturukaga muri leta ya Mozambique, yo yananiwe no kwishyura, aho hari miliyoni zigera kuri 22 z'amadolari y'ideni batubereyemo dikwishyiramo kandi sindi umusirikare, ariko bazibereyemo igisirikare cy'igihugu mvukamo cyangwa igihugu cyanjye. Ngira ngo rero murabyumva neza ko uko byagenda kose aya masezerano azakomeza, ariko igitutu cya Amerika gishobora guhindura ibintu isaha iyo ari yo yose. Ese wowe tubana muri izi nkuru zose z'uruhererekane nakomeje kugenda mbagezaho kuva zatangira, kuva inkuru zabaye break n'ibinyamakuru nka Washington Post ndetse n'ibindi bitandukanye nk'uko twabibabwiye ubwo byatangiraga, bavuga uburyo Perezida Paul Kagame yahamagaye, ndetse ni Washington Post ndetse na Jeune Afrique bavuga uburyo Perezida Paul Kagame yahamagaye muri White House ababwira ko nimudufatira ibihano umubano urabusenyutse kuva icyo gihe kugeza amaginga ya aho habayeho exemption n'ubwo ibihano byafashwe. Ibi byose ni ibintu nzakomeza kugenda mbakurikiranira, ariko nshuti bakunzi, wowe twabanye muri urugendo rwose ndetse kandi dukomeje kubana muri urugendo rw'amakuru ajyanye na diplomasi militaire cyangwa diplomasi ya gisirikare, murabivugaho iki? Ndagira ngo mutange ibitekerezo kuko iyi nkuru nakomeje kugenda yibagezaho mu episode kuva yatangira maginga yashaka kugira ngo
mumbwire uko mubyumva. ese ingabo z'u Rwanda koko zigume hariya? Ariko nk'uko mubyumvira, Amerika isa nk'aho ubwayo yivuyemo, igasa nk'aho itesha agaciro ibihano byafashwe na ofesi, kuba iyi ofesi yarahaye iyi exemption cyangwa uku kwiharira ko kuba ibi kampani byabo Exxon Mobil y'Abanyamerika, Total Energy y'Abafaransa kuba bakomeza kugirana amasezerano yihariye na RDF. kandi icyo batangaje cyangwa icyo ibyo bihano bivuga ko uwo ari wese wajyana amasezerano n'ingabo z'u Rwanda yagombaga kuba yahanwa mu buryo bukomeye cyane. ngira ngo murabyibuka ingabo z'u Rwanda cyangwa engineers bari baragiye muri Jamaica, ukuntu batashye itabona niko nabyita, kuko bari bamaze igihe gito cyane bari bagiye kubaka ibintu byangiritse, ariko bakaba barahise bataha. ariko Mozambique ho ibintu bikaba byihariye, ingabo z'u Rwanda zikaba zigiye gukomeza akazi nk'uko bisanzwe. urabyumva ute? igitekerezo cyawe hasi muri comment section down below. ndabashimira cyane ko iyi nkuru mukomeza kugenda muyikurikirana kandi mugatanga ibitekerezo muvuga muti ingabo z'u Rwanda muri shema ryacu, mutamenwa, amagambo menshi ndetse n'ibindi. ese ibi bintu, iyi nkuru nshyashya yo murayivugaho iki? nubwo ibitangazamakuru byinshi byatangiye kuyivugaho, ariko ragira ngo nibasobanurire muyumve neza, kugira ngo mwumve ukuntu deal yose yagenze, za lobbying, ingendo kuri indege Kigali Washington n'ibindi byinshi. ndabashimiye cyane, mukomeze mubane nanjye.